هێکەتیا کارمەندên حکوومەتê مانگرتنان وەک فشار بوڤەکردنا حکوومەتê پەسەند ناکە. هەڤبەندیya Kurdan dest bi kampêna hilbijartinên şaredariyan li Tirkiye dike. û xortekî nabînayê Kurd xwe nade destê qederê û dikeve jiyana hevçer. سلااو و ڕێز و هیڤین دەمەخۆش لەگەڵ کورد کۆنەکشن ji dengê ئەمریکا li Washington. لای منیشەوە سڵاوم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. هەندێک لە بەرگریکارانی کارمەندانی حکوومەتی فیدراڵی ئەمریکا داوا لە کارمەندان دەکەن بە بیانووی نەخۆشی نەچنە سەر کارەکانیان بۆ ئەوەی فشار بخەنە سەر حکوومەت تا کۆتایی بهێنێت بە داخستنی بەشێک لە کارەکانی حکوومەت. راوستانا بێدەنگ ئەوا لە ئاواهیا جواتە سێناتۆران یالکێلەکە ئاواهیا کۆنگرسی ئەمریکا هاتی kirin یەک ji çendî xwenîşandana ku yeketiya karmendên حکوومەtê li seranserî Amerîka pêkînan bû zêdekirina givaşê li ser endamên kongresî bû bidawî înana daxistina beşekî karê حکوومەtê yan dê tûlhildan hebit li helbijartinên sala 2020 da. Di rastî de dengdan giring e ji ber got li dema hilbijartinên tên welbîra abê bi yekî deng ji bo berjewendiyê me bide. Her ji meha 12 sala bûrî nizîkî 800,000 karmendên hikûmeta federal ji kar hatîne dûrxistin yan jî naçar hatîne kirin karî bê beramber bikin wekû beşek ji daxistina karê hikûmetê li ser hevrikiya bûca Serok Donald Trump daxwaz kirî bۆ avakirina dîwarê sinûrî li ser tixîbê başûrê Amerîka bi bihayê 5.7 milyar $, û dîmokratên kongresî dijî vê daxwazê ne. Heta niha çijvan xwenîşandanan encam bixwe negirtîne û doza qanûniya yeketiya karmendan ku daxistina beşeka karê hikûmetê zêdegaviye bi ser qanûnên karî jî bê encam bû ji ber ku dadgeh dûdilin li ser teblîbûnê di hevrikiyên siyasî da. û niha hindek piştevanên karmendan daxwaza pêkînana pêngavendî dikin wekû bihênvedan bi behana nexweşiyê da bandoreka xirab li ser karên giringên hikûmetê bikin. Ev peywendî bi rakêşana bala xelkî ve heye û ya ji vê girengtir dêbîte eger bo zêdekirina sengiya li ser hikûmetê. Yeketiya karmendan stratîjiya bihênvedana bi behana nexweşiyê pesend nekir ku renge bibte eger karmend ji karî bêne derkirin û her wisa qanûnên federal rêgiriyê li mangirtina karmendên hikûmetê diket. Bi her aliyekê ve rêja dûrkirina karmendên parastina firûkexana gihiştiye 10 sedê. Zû yan direng kes neçar nabe bi behaneya nexweşiyê kar neke ji ber ku şnihaw pêda xelkî pare nabin banzînê bêxine otomobîlên xwe û bêne ser karî. Bi çi awayekê bi çi nebûna diravî yan jî mangirtinê kêmbûna hejmara karmendan boya asteng di karê asayî firûkexane da û renge givaşê zêdetir bikit bۆ bidawî înana daxistina hikûmetê. Michael Cohen parêzerê berê Serok Donald Trump dibêje ew dê li gora daxwaza komîteya civata sînatoran li jêr sûndeyê şehadeyê bide ke ew çi dizane li ser karên Serok Donald Trump. Cohen hevkariyê bi yasadanêran re dike piştî ragihandina paşêxistina şehadeyê li pêş komîteya civata nûneran ji ber iddiayên gef û çavsoriyan yên Serok Trump û parêzerê wî Rudy Giuliani li dijî malbata Cohen. Berî çend mehan Cohen hat gunehbarkirin bi tawana derewan li komîteya zanyariyên ya civata sînatoran sebaret projeyê avakirina Trump Tower li Moskow. ڕۆجەر ستۆنی هاوپەیمانی لە مێژینەی سەرۆک ترامپ کە لە میانەی هەڵمەتەکانی ساڵی 2016 ڕاوێژکاری دەکرد ئەم ڕۆهینی دەستگیر کرا بە پێی بڕیاری دەستەی تایبەتی سوێنخۆران کە بە 7 تاوان گوناحبار کراوە. ئەم هەواڵە لەلایەن ئۆفیسی لێکۆڵەری تایبەت ڕۆبەرت مولەرەوە بڵاو کراوەتەوە یەکێک لە تاوانەکانی کە پێنجشەمە ڕوبەڕووی ستۆن کراوەتەوە پێشێلیکردنە لە پرۆسەی لێکۆڵینەوە و 5 تریش لێدوانی درۆی داوە بە FBI و هەروەها هەوڵدان بۆ کاریگەری خستنە سەر گەواهدەران بڕیارە درنگانێکی ئەم ڕۆهینی لە فلۆریدا بچێتە بەردەم دادگا و بە فەرمی ئەم تاوانانەی ڕوبەڕوو بکرێنەوە. دادگاهەکە تورکیە بڕیارە ئازادکردنا پەرلەمانتارە پارتیا دیموکراتیا گەلان هەدەپێ یا جۆ لە مێرگی لەیلا گوڤەندا گوڤەن ji sîhuyekî rêbendana 2018 were di girtîgehê de ye û ji bo rakirina
تجریدا لسر ڕێبەری پارتیا کارکردن کوردستانی PKK عەبدوڵڵا ئۆجەلان هەفتێ و نەه ڕۆژان دگرەڤا خۆبەرچیکردنê دەبوو لەیلا گۆڤەندی سان هەفسەرۆکا کۆنگرەیە جڤاکە دیموکراتیکە ئازادکردنا wê jî li rojekê bû piştî destpêkirina kempêna partiyên Kurdî ji bo li Diyarbekir Amedê ji bo hilbijartinên şaredariyan. لە ئامەد پارتی دیموکراتی گەلان ناسراو بە هەدەپە لەگەڵ هاوپەیمانەکانیدا هەڵمەتەکانی بۆ هەڵبژاردننی شارەوانەکان دەست پێ کرد کە لە 30 مانگی 3 بەڕێوە دەچن. پارتی دموکراتیکا گلان HDP لآمده برنامه داناسینا نامزدین شارداریان درخست. هفسروکن HDP پروین بولدن و سزای تملی برنامه دا آخوین و دست نشان کرن سیستم قیومتی خسب کرنا اراده گله و 31 آداره دا گل لإراده خواه خودی درکوه و قیومان سر شارداریان بشینن. پروین بولدان گوت هلبجارتن روژا رفراندوم یجبو کردن و نحوجه که بحثا خباتن گندل این قیومان بکن. نامزد هشارداریا باجار مزن امیردین احمد ترک دست نشان کرد درد وان نه نامزدیه آرمانج اوکو بدن نشاندن که کرد سیاست کل سر وان تیم بشاندن قبول ناکن. ام دبینن گل به حس و قوت گل کی مثلا جبو پیش روزا خبری خستن دکن برای اندام ایرو جبو گلی کردر کتنن هولی باش زانن اف خباتاش بو پیش روشا گلی کردش بو آزادیه گلی کرده جبو جیانک آزاده لی مثلا من نکش بو هم ببن شهرداری ام به برسیوه بدن سیاست ایران سر کرده گلی کرده مشاندن اف سیاست گلی کرده سیاست قبول ناک لهمبری و سیاستی هم باش زانن 95 شهرداری ما قایم آویتن سر ایران هزاران سیاست مدار کرد زندان دنن لیلا گلوان و گلک حوالی من ایرو دگروا برچیبونه دنن جان خوشیان خود آنم برمرنش با خاطر آزادیش با خاطر پیش روزا گلی کرد از باورم که همو گلی کرد به وحشمندی ایرو لوی روشه بنره لویش بارتنه بنره سیوکی آداره بی هاوی معنی بکن بی هاوی نزدیک ببین. نامزد باجار قرسه جی بردف که گروه HDP ایهام بیلگنه برایز بیلگنش بودنگ امریکا آخوی او گوت دموکراسیا هرمی در گوش دموکراسیا ولاتک او هدوام کرد. tabii ki yerel demokrasi جبرکو سیستم ترکیه جسری حتی بنی نه سیستمی که اتوکراتیکه ریوبرین شارداریان کنترل و حفظنگی مسوگر دکن گر ریوبرین هرمی ین بهز گرانی که لسر سیستم ناوندی چینکه سیستم سروکاتی و وگرتبه بو سیستم که اتوکراتیکه هش باجر قرصه خودی تجربه که جدایه لسال 1910 دا کرد ترک، آذری، ترکمان، ارمنی به دستهلاتداری شوره یا باجر به هبرا پریوه برده و کفن شوپیه که پر عالی هیا ام باوردکین اف کفن شوپیه و باندورا خو لسر دما پیشین بکه. خاطیکا گزیده اکتی 8 سالی جی هات برنامه و داناسینه و جی پیاما یکیتیه ده. خزانه بن امزانه امکینه اما امنزانه امکینه خلق مدعجقینه پلچقینه خلق دكذا سر ما زمان ما كاش كان بنيدا بينال تدخم بينال بري خدخم اما اوننا حتى يكيتيا ما تنبه دبي قوتي شيري شابلك حتى كردس خندن هذا نبن يك مش درس روفيا فنك رازيل ببن يك بيك خديجه فارقين دنگ امريكا آمد قالوا چما اف هالبجاتن گرینگن و کرد بیشبینیا چه انجام دکن و برنامه‌وان چیا گران اوزجان نوینری پارتیا گلن دموکرات HDP لیره لواشنطن بمره که گران گل کی سپاس بو میوانیاتا چما افل بجاتن گرینگن هر کس هیویا لسر دادنی جبر نها ام او هلبجارتن بری یکو ما شاردارن جزیدتر سج شاردار ما قزنج کرن یه هلبجارتن داوی مدید کو او اردوان کیف خوش نبو و جبو یجی ایریشی سر شاردار ما کرد بری و همو شاردار ما قیوم
شاند يعني او يكون نري حكومتي دشينا يعني دشينا نهل بجارتيه دادني يعني وهمو فينا كرجي دستكرت يعني جبو ويجي جبو ما او هالبجارتن جرينجا جبر امجاري كدن هزا كردا هزا قال ما ام جاردن لصندوق نشان بدن و ام بيامك بشينن هم جبو دولة تركيا وهم جبو همو جهاني ام بيامك بشين بالي هل باتو تبيجي هل بجاردن بيشين صرف كتري كردان قال كيما زنبونا ان اون فيجاري بيش بينيا تشديكن ام ارمان جما اوكو ام همو شاردارين كو بريدا ما قزنج كر ام وان جاردن بگرن و ام زیادتر بکن نها هنک احتمالی که اتفاقی جی هیا ج پارتین دین لموالفت هم ج موالفت ترکیه هم ج پارتین کرد ين هرمي يعني ينكو منها اتفاق تشكريه ام يعني ارمان جماعه اوكو ام شارداري خاجي لها جبري داجي زيدك بك هل بد نجار يكيكو هذا بي و بارتين دين كردا افكاريه ديكن يان هفبنديه كدرز ديكن لي فيجاري ديار هفبنديه قال كي خورتا قالك بارتين دين سياسي دناف ياك اتفاقيه ده هاتنا دي بكفن هالبجارتنا ابو نمونه يكج نامزات نافدار دباجرن دي لشونا هذا بي هاتين دانان لي مدخل بزان برنامج فيجاري شوايا لسرچ بنا غيا يعني ام جاردن ام شارداري كي يعني ديمقراطيك ام تشبكن اوابكن هرمي كردا او دنگ مكو اردوغان دخازه قطبك نها وکی اون زانن سلاطین دمیرتاش فیگن yüksek دا ده يعني ينكو بدائرين ديمقراطيك هاتنا هالبجارتن نهال دادگاه تركيا دا نهال خابسانه تركيا دا لورن و اردوغان جمرا دبيجه كو از هالوستا كردا ناس ناكم جبو ويجي او هالبجارتن جبو ما جرينجا ام جاردن هالوستا كردا ام نافند تركيا دا البته بحثي سياسة فان كرد كركود الزندان دانا بن تشافن وكي قلت لك من خوش إيروغا ما أو خانم ليلى قفن هاد آزاد كرين كي جران مثلا سوريا سيبرا خو بسر سياسات تركيا دا قشتا قرتيا يعني تبيني هارتشت بحثي تركيا حتى سياسة نافخو تركيا سوريا دي كافانافي يعني اف مثلا بكار انانا سياسه تركيا برانبر سوريا بتاعت داخواز اردوغان كو بكا عرض تركيا و هريمك يدرس بكا لباكوري سوريا ابدا قازان جاويده يانا بكا قازان جاويد فان هالبجارتنا ام ويد ما بريدا جي فيديو غوت نها همو جهاني وي ناس دكن دولت ترك همو سياسه خاي هرمي سر دجبرتيا كردا آوادكه نها ما بريدا جي في غوتبو ونها جي او بوليتيكاي دولتا ترك لهمبري كردن سوريا جاردن نشانداكو همو سياسات تركا دولت تركا دجبرتيا كردا چدبه نها هندك جار اردوغان دبيجه نا ام نه دجبري كردانه ام دجبري تيروريستن بس ما ديدكو نه تني دجبري PKK بس دجبري رفراندوما باشوري كردستان جي اردوغان دجبري ويجي بو او جي مرا نشان داده كو همو سياسات دولتا ترك همو كودين وي بري همو DNA دبيجن DNA دولتا ترك سر نجات پرست تركا هاتي آواکرن جبو ویجی همو سیاست او همو آواکرنا کردا جبو دولت ترک تهلیکه که مزن وک ده حسابن اون ونا دبیرن دجاتیا اردوغان دجاتیا اک پارتی ج مثلا سوریا را کردین سوریا را وی علی کار وی هستک نتوایتی درست بکل جام کردان کو بترلو دورا بارتين سياسيين كردان كوم بنو دنگي خو بدن وانا يعني ام وي دبينن راسته او برهم سياسات دولة تركيا نها كرد بريج دكوتن ام دخازن ام جالندن ام خازن جيان بكن بس اگر او دولة ترك او سياسات خوي دجبرتيا كردا بردوام بك از باورم كرد بين جم هف کردن هر چهار پارچه بین جمع هف وکی ام دبینن اتفاقا نوبرا پارتیا کردان او همو دین جمع هف نها بری او پروسا نبو بس ام دبینن کو دولت سیاست دولت ترک کرداجی
دينا جمهف أو جي أزباورم تشتكي باشا باشا كي جران بكرتي والبسرة دعوي أو ترسنينا كو جارك دي حكومتها تركيا حكومتها أك بارتي كاركي دي ساوكي جارين بيشتر لتركيا بكا كو كردان نهي لدنگي خوا بدونو آزادي هبا بكرتي أو هبا جي سياسات كردان در ناف باكوري كردستان ناف تركيا دا تجار بالترس نهاتیه مشاندن جبو ویجی امی جبو تنی ساعتی کی جی امی او شارداریا بگرن او جبو ما سپاس کی گران دست خوش گران اوزان نوینری پارتیا گالین دموکرات هده پی لیره لواشنطن میوانی کرد کنکشن بو او ریزان ایبو خورتکی نوگه کوبانیا نها نبینایا روناهیا چاوانج دست دایا لی بچندین هستین دی او جهانی دی بینا ويخوان ندعي دستي قدري بلكو بريكا بكار إنانا التكنولوجيا نو بريكا بيشكتنين زانستي نو دري جبو جيانك بربها ذكريا نبز جخورا بلكو جفاكر أو لألمانيا يا و تشالك فانا صالح دمي جر للدمي سردانا كي لوربو ولوي ببو ميفان أم تشيروكاي ببيسن دوی باجاروک بچوکی نزیکی دوسلدورف آلمانی خورتکی بهرمند جه باجار کوبانی دست به هناندنا تبنا جیانک نو کریه. ریزان صالح ایبو که وگلک ولاتین خواه جه شر سوری رویایه لسر خواه کار کریه که گربوناوی نتنه نبه که شد جیاناوی ده لیبله او ببه کسکی جیاوازو داهی نرجی. او نها مجولی لیکولینکه که زمان کردی زارا و کرمانجی تبلی سیستم برایل بکه. که سیستم که نویسین و خواندن یه جبو کسین کو. به دل و جان خواب بنده زمان کردی و خواب بنده آویدم. خواب بنده سیستم برایل کو زمان کردی درک آویدم. از بهیوی مکرو که از کاربم به وی اوی جرابم، به وی باری جرابم. ده دمکی دا که زمان کردی جالی گلک کردن بچاو و هاتیه پاشگو خستن ریزان به راوستان هول ده وی بگهین ناف دست حوالین خواهین کور. از زمان به زمان گریام زمان که کردی که او تیپین می کردی او 5 تیپانا جبر که تیپ دین استانداردن و نابه بکو ورنگو هرتن. از گریام مدی وانا بچه رنگی نویسانده بچه اوه من جی واکوان کر هناك هابون نشاشتي بس هناك هابون جبر كو رنگ برايل 63 تانه نه يعني 63 رنگي تانه تكاري بنويسيني يار هناك هابون وك هفته بون وك اوي بون مرابو تشنا گوهرين تشنا وكرن من صدم جدانين جبوتشو وما تدا ما کار کر هي جوجل او تلفون و کمپیوتر خواه به سیستم برایل و گرید ده و به حسانی پیوندیان به هر کسی بخوازه که چه بدنگ به و چه جی به خوندن و نویساندن به وقت ودید یعنی نورمال سر کمپیوتر ده نویسینم اجار دکارم دریاوی آمیری را آمیر برایل دکارم بخوینم اجار من چه نویسانده یان حتی چه او لسر امبیجن لسر اوه هبه از کارم بخوینم انا وقت نمونه از وی بخوینم از بخیر هاتنا دنگ امریکا ل آلمانیا دکم و از بهیویم که دمک خوش لور در باسکن و به خیر و سلامتی جارک دین وگرن. ریزان که به تنها سری خود دوی مالی ده دجی و پرانی کاری خوی روجانه بخود که لگل اخافتنا به انگلیزی با آواکی بر بچاو به زمان کردی، عربی و آلمانی دخوینه و دنویسینه پیشکتن تکنولوژیا دشوپینه و آلیکاریا دوست و حوالین خوشی دکه. از بهیویم که کس کارو به آلیکاری همان بکه و که یعنی روشه که جوانی باشتر چه ببه از بخواد دا کفمه و هنک لور هنجی لکوبانه هنجی از بهیویم کارو قاسی وی کاری بن و تشتکی بکن جا او کسین که نکارن بخوینن را جا او کسین که نابینن و نکارن بخوینن را چیروکا ریزان بلگه که دنه که پنابرین سوری نگرانین لوان ولاتین کوان فتحوینن
بەلێ ئەو دکارن بە هێسانی تەولی جڤاکێن وان ببن و ڕەنگە درۆجێن پێشتا ڕۆلێکێ di projeyên pêşketina van welatan da bilîzin. Ji bajarê Düsseldorfê Almanî, Salih Demîcer dengê Amerîka. لە بەغدای پایتەختی عێراق ڕێکخراوێکی ناحکومی خوێندنگای بۆ مناڵان لە ناوچە هەژارەکاندا کردوتەوە تا فێری خوێندن و نووسین ببن چونکە لەبەر چەندین هۆکار ئەو منداڵانە نەیانتوانیوە بچنە خوێندنگای ئاسایی. لە گەڕەکێکی هەژارنشینی خواری خۆرهەڵاتی بەغدا هێشتا هیوایەکی بچووک ماوەتەوە تا دڵی ئەو منداڵانی پێخۆش بکرێت کە نەچوونەتە بەر خوێندن پاسێکیان بۆ کردوون بە قوتابخانە. ناوم سارا جاسمە لە هیچ قوتابخانەیەک ناوم تۆمار نەکراوە. ناوم عەلیە ئیشم دەکرد و پارەکەم دەدایە ماڵەوە. ڕێکخراوی ناحکومی بە بابەت العەدل کە سەرپەرشتیارەکەی پارێزەرێکە خاوەنی بیرۆکەکە بووە و خۆوتەنیش ئامانجەکەیان بەباشی پێکاوە. بیرم لەوە کردەوە کە شتێکمان هەبێت گەڕۆک بێت و بچێت بۆ لای مناڵان کە قوتابخانەی ئاسایی ناتوانرێت وایە بکرێت. بیرم لە بیرۆکەی پاس کردەوە شوێنێک کە منداڵی خۆیانی تاببینن. پاسەکە ناوی لێنراوە پاسی هیوا جێگای 50 خوێنکارە بێتەوە. ئەو منداڵانەش کە دەخوێنن لێرە بە هەر هۆکارێک بێت بێبەش بوون لە خوێندن و ئەمەش کردنەوەی دەرگایە کە بەڕووی منداڵانی سەرشەقان. ئاستەنگە گەورەکە کەمی بنای قوتابخانەیە و هەروەها کەمی ئەو بڕە پارەیەش کە بۆ ئەو بوار تەرخان دەکرێت لە بودجێ حکوومەت نزیکەی لە 7% بۆ وەزارەتی پەروەردە دیاری کراوە لەبەر ئەوەی گەورەترین گرفتی دروستکردنی بنای قوتابخانەمان هەیە. ئەو دەنگە دەنگ و خۆشحاڵیەی منداڵەکان و حەزی فێربوون کە لێرە دەیبینی تەنها ئەوەت پێ دەڵێن لە نێو پاشماوەی جەنگ و ناجێگیری ئاسایش و خەمخۆری مرۆڤەکان هێشتا ئاسۆیەک ڕوونە. ئەو منداڵانە دەبنە شتێکی مەترسیدار لە داهاتوودا ئەوانە دەبنە قوربانی دەستی گروپە تیرۆریستیەکان. هەرگیز ئەو منداڵانە بە خۆشەویستی و مامەڵەیان لەگەڵا نەکراوە. کاتی هەست دەکەن خۆشەویستی لەناو ئەم پاسەدا هەیە هێزێکیان بۆ دروست بووە کە زۆر بە خێرایی فێر ببن. فێر بووم عەربی و ئینگلیزی بخوێنەوە دەمەوێت کە گەورە بووم ببم بە مامۆستا وەک ئێوە وانە بە قوتابیان بڵێمەوە. کاریگەری ئەم پرۆژە بچووکە چەندە بێت بزە و هیوایەکی بۆ دەیان منداڵ گەڕاندوێتەوە. بەڵام لە نێو ئەو هەموو گرفتانەی شەڕ و شۆر لە عێراق دروستی کردووە ڕەنگە ئەمە مشتێک بێت لە خەروارێک. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، واشنگتن. بەرەبەرە ئاژانسا مافی مرۆڤان یە نەتەوێنێگرتی داخوازە دانوستاندنان ji bo aramkirina rewşa netena livin zewil layê dika û lêkolînê li ser kuştina 20 kesan û girtina jimareka mezin ji xwe pêşanderên dijî hikûmetê. Serokê Emerîkî Donald Trump hişdariyek tund da serokê Venezuela Maduro û got tev bijar li ser maseyê ne eger و گوهاستنا دموکراسی لوی وڵاتی ئەمریکا باشوور جه نەگرە. لەو توێژەکانی نێوان وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و تالیبان لە قەتەر پێشوەچوون بەدی دەکرێت ئەمە ژوا دەکات هەندێک بیر لەوە بکەنەوە دەتوانن قۆناغێکی نوێ بۆ ڕێککەوتنی سیاسی بۆ شەڕی 17 ساڵی ئەفغانستان دابنێن و توێژەکان لە سەرەتای ئەم هەفتەیە دەستیان پێکرد. زاڵمای خەلیلزاد نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ ئاشتبوونەوەی نیشتیمانی ئەفغانستان سەرۆکایەتی تیمەکەی ئەمریکا دەکات و نوێنەرانی پاکستان و قەتەریش بەشداری لەو توێژانەدا دەکەن. سەرچاوەکانی نزیک لەو توێژانە دەڵێن بۆی هەیە تالیبان ئاگربەستێکی کاتی ڕابگەێنێت بۆ پێشوەبردننی ڕێککەوتنەکە کە داوای سەرەکییان تایدا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و ناتۆیە لە ئەفغانستاندا. نیگار کێشەکی خۆرتی کورد لە ئەستانبولی دەلیل تارم پێشانگە هەک بە ناوی تاوسمەلک جنوسایدا هەفتێ و چاری ڤەکریان. هەموو تابلۆکانی دەلیل گزارش لە مەینەتەکانی یەزیدەکان دەکات پاش هێرشەکانی داعش بۆ سەریان. هونەرمەند دەلیلتارم پێشەنگەها خوا یەکەم لە ئیستانبولê vekir. پێشەنگەها bi navê Melek Tawus heftê û çaran
بالê dikişîna li ser fermanên dijî Kurdên Êzidî. Tarım li zanîngeha Mîmar Sînanê beşa nîgar dixwîne û ji navçeya Hezexê a girêdayî Şirnexe. Piştî fermana heftê û çaran ya dijî Kurdên Êzidî, gelek Êzidî têne herema Şirnexê û cih dibin û ev yek bandorê li ser tarım jî dike. Ev fikra vê pêşengehê sala 2014 Şirnex Mircizîrê bûm li wê derê li vê zordariyê jinên êzîdî û miletên êzîdî li ji aştî re daxwaziyê wa ew sekinandina jinê û hêjî hêviyê wan got ji bo pêşerojê ji min re bû tiştekî gelekî mezin. Min xwast goz vê bibînim ziman bi hunera xwe li ser warê xwe çi dixwast min xwast goz vê bibînim ziman. Di vê pêşengehê de wêneya Nadia Murad ya xwediyê xelata Nobelê ya ku li şengalê ji aliyê Daişê ve hatibû revandin û rastî zulm û îşkenceyê hat weke sembol di hemû nîgaran de cih digire. Her wiha di pêşengehê de Tawusê Melek kevok û roj di çanda Kurdên Êzidî de weke sembolên giring têne zanîn jî cih digire. Dîsa tarım behsa nav, mijar û fermanê dike û hêvî dike êdî fermana heftê û pêncan li ser Kurdên Êzidî de neyê. Navê tablom hemûkî ye Tavus Melek çünkü hemû ne gol çû ber jineke rûniştî min xîz nekiriye. Jineke serê xwe ew îkona ew felsefîk yani bin ciha wê de ne xuyakirina piştî xuyakirinê ye. Ji bo navê yekê min xwast got hemû melekê Tavus bin. Hemû navê melekê Tavus 1, 2, 3, 4 yani ez hêvîdar bûm got heftê û çar melekê Tavus çê bikim bila heftê û çar ji mar bana. İmkanı vega ve tune bu ki dixwazim go pêşerojê dixwazim bikim heftê û çar bila ji mara heftê û çar bila nebe heftê û pênc. Tarım dixwaze heman pêşangehê li Londrayê jî veke û xwe bigihîne zêdetir mirovan. Yani dixwazim li tüm cîhanê ji vê baweriyê û vê çanda kultura xwe em bidin nîşan armanca min ev e. Hunermenda İranî Saba Jafarî jî piştî gera pêşangehê dibêje benim ilgimi daha çok çeken kadın... Wekî jinek İranî û hunermendekî di vê pêşengehê de zêdetir tişta balamın kişand fîgura jinê ye û sekna vê jinê. Her wiha jiyana jinê hatiye nîşandan ji ber vê yekê jî pir baş bûye. Pêşengehek pir bedev e. Bandorek mezin li ser min ava kir. Di vê pêşengehê da hem mijar hem jî teknîk delal e. Ez vê pêşengehê pêşniyarê hemû kesan dikim. Ev pêşange heta sihê rêbendanê dê vekirî bimîne. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul. Mixabin hemû deman di şerran de jin qurbaniya yekînin li gel zarokan. Lêrejda dîne kotayî bernameyê min roman ta katێکی tr her şad û bextewar be. Xweda hafiz.